Sanibonani kuphi nakuphi la kufinyela gani lomboza nje manje ukubingelela vena-ke umathinta acebese intambo ezimqamela amehlo akho abanye baqamela imali uthi ubuwazi ngana kwethu waziwa nenhlahla ngokungena kwakho nje kule channel cha nenhlahla kodwa-ke ungabe usukhohlwa ukupressa usubscribe uzokhumbula ukuthi usubscribe usukwenzela ukuthi kube wena owokuqala uthola ama-notification uma-ke kunevidiyo ehamba phambili ngaleso sikhathi umuntu-ke kubukeke ngazukuthi uMjolisi ushintshe iy'nhlalo lapha nolapha e-GMD kanti futhi engathi upromo kulokhu hhayi cha bandla hhayi asiyitholi sesiyithole lapha naku-TikTok kanti uzokhumbula ukuthi TikTok yona inkundla yokuxhumana ehamba phambili lapho khona-ke edlala khona iy'ngoma zakhe. Mina angifuni ukumoshela isikhathi sakho kodwa-ke uma ufuna ukuzwa amacwecwe noma imicu ezayo emisha phuthuma khona laphana ku-TikTok futhi nje Mjolisi uzobe sevela-ke i-akhawunti ekuyiyona esebenza wengenza wethu imnandi kakhulu i-album sesizwile thina-ke esinohwebo eish nathi esasiye laphana e-K_K ngiyadlala ngane zakwethu kanti uzokukhumbula ukuthi-ke uke wayidlala laphana e-K_K ingoma entsha lapho khona-ke ethi ngicela ningiyekeni lungehlule uthando. Mina ngane kwethu ngabe ngiyakufakela nawe yazi ukuthi angaze ngangincisha kodwa-ke angivumelekile umthetho gunya awungivumeli ukuthi ngifake izingoma zabaculi ngoba-ke nakusasa uma beyivala le channel angeke usathanda kana kwethu mina ngifisa ukumoshela isikhathi sakho kodwa phuthuma laphana ku-TikTok ungakhohlwa ukungilandela ey'nkundleni zokuxhumana ngabe-ke u-Twitter, Instagram phinde kuzoba yiwona-ke u-TikTok kuzoba u-Facebook usho nje igama elilodwa uthi @GoluvaTV noma-ke uma ufuna ukukhuluma nami ekhasambeni uthi-ke @ThukaniDludla lizobe selivela-ke ipheji elinama-followers angaphezu kwa-5,000 laphana-ke sibonga kakhulu izinto enizenza ey'nkundleni zokuxhumana sibonge futhi nezinto enizenza khona la kuyona i-TV yenu ehamba phambili mina-ke sengiphume kanje.